nam samo da proučimo dovu, zahvalimo se Allahu Đelešanu i zatražimo sve ono što nam je potrebno. A poslije dove možemo nastaviti naše druženje. Pozivamo glavnog imama Medžlisa NRV-a, magistra Muamera Efendiju Mujarića da prouči dovu. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا تقبل منا هذه العبادة كما تقبلتها من عبادك الصالحين، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. الله naš, mi smo robovi Tvoji, sinovi robova Tvoji, sinovi robinja Tvojih. Gospodaru naš, Ti si vladar života naših i položaje naše. Molimo Te, Gospodaru, da Kur'an učiniš svjetlom prsa naših, da njime, Gospodaru, odagnaš brige naše, da on bude otklon tuge naše, ja Arhamar Rahimin. Allahu naš, stojimo pred vratima milosti Tvoje, obraćajući se, jesi Ti onaj koji je kazao za sebe u Kur'anu ketaba ala nafsiha ar-rahma, sebi je propisao milost. Stojimo pred vratima Tvoje milosti i obraćamo Ti se ponizni, skrušeni, priznajući grijehe svoje i moleći Te da nam oprostiš i da nam milost svoju ukažeš, jer ako nam Ti milost ne ukažeš, mi ćemo doista biti od onih koji su propali. Gospodaru naš, pokrij nas na ovome svijetu, pokrij nas iznad zemlje i pokrij sramote naše ispod zemlje i pokrij nas, Gospodaru, na sudnjemu danu kada djela budu izlagana. Gospodaru naš, daj da svako naše djelo završi na dobro. Gospodaru, daj kada dođemo na sudnji dan da naša loša djela budu sve do jednoga pretvorena onako kako si obećao onima koji se iskreno Tebi pokaju, da ćeš ih pretvoriti i zamijeniti sa dobrim djelima. Daj, Gospodaru, da to sve budu dobra djela i da Ti budeš zadovoljan sa nama. Gospodaru naš, daj nam svjetlo u nama, daj nam svjetlo sa naše desne i sa naše lijeve strane, iznad nas i ispod nas, ispred nas i iza nas. Gospodaru, daj nam svjetlo u nama i u kaburovima našim. Gospodaru naš, daj nam svjetlo u porodicama našim. Gospodaru, obskrbi omladinu našu mušku čestitosti Jusufa alejhiselam, a našu omladinu žensku počasti četnošću kakvu je bila i kakvu si darovao Marijeme alejhiselam. Allahu naš, ako nam dadneš imetak, nemoj nam radost uzeti. Ako nam dadneš moć, nemoj nam pamet oduzeti. Ako nam, Gospodaru, dadneš uspjeh, ne dozvoli, Gospodaru, da mi poletimo i da se uzdignemo. Gospodaru naš, daj da nam u porodicama našim i u djeci našoj i u suprugama našim radost bude očiju naših. Gospodaru naš, daj da djeca naša budu bolja od nas. Daj, Gospodaru, da ih se ne zastidimo na ovome svijetu, a još više na onome svijetu.
Daj Gospodaru da mi budemo od onih koji će kao roditelji biti zaodjenuti posebnim ogrtačima kakvi su rezervisani samo za onih čija su djeca privolila Kur'an i po njemu postupala. Ja Rabbi, daj da nam Kur'an bude kruna na onome svijetu, a svjetlo na ovome svijetu kada nas tmine nadviju. Gospodaru naš, mi često zaboravljamo, pa ako tebe zaboravimo, Gospodaru, nemoj ti nas zaboraviti, jer ti si onaj koji ništa ne zaboravlja. Ti si onaj koji je vječno živi i koji ništa ne zaboravlja. Daj nam, Gospodaru, da se na tebe pravilno oslanjamo. Gospodaru naš, počasti najvećim počastima sve one koji su utjecali da ovo dobro bude danas organizovano. Gospodaru, počasti imama njihova i sve one koji su radili na podučavanju generacija da znaju, Gospodaru, za tebe. Daj, Gospodaru, da se la ilaha illallah, što je vrednije od svega drugoga na sudnjemu danu, a i na ovome svijetu, bude u prstima našim i daj, Gospodaru, nagradu svakome onome koji doprinosi o tome. Gospodaru naš, učvrsti džemate naše da budu istinski tvorci dušama naših. Gospodaru naš, daj da mi koji smo u prvim safovima i brinemo se o pozivu na tvoj put, budemo dostojni toga poziva. Gospodaru, očisti naša prsa od svakog drugog interesa sa kojim ti nisi, Gospodaru, zadovoljan. Gospodaru, daj nam istinsku ljubav prema tebi i činjenje svega isključivo u ime tvoje. Gospodaru, ne dozvoli nam da sa ovoga svijeta odemo kao grešnici ili kao nemarnici. Ako nam odlučiš uzeti dušu, Gospodaru, uzmi je isključivo i uzmi isključivo u stanju potpunog zadovoljstva tvoga sa nama. Gospodaru, ne dozvoli nam da sa ovoga svijeta odemo u stanju nemara. Gospodaru, kada dođe trenutak da idemo tebi u susret, daj da budemo poput onih čestitih robova tvojih koji će se radovati susretu sa tobom, a i ti ćeš se radovati sa njima, susretu sa njima. A da ne budemo od onih koji će bježati od susreta sa tobom, onako kako grešnici odlaze, a isto i ti prezireš susret sa njima. Molimo te, Allahu, milost. Molimo te, Allahu, jedini safove naše i molimo te, Allahu, pomozi braći našoj u Gazi, braći našoj u Palestini cijeloj, braći našoj u Libanu, Jemenu i svim drugim zemljama gdje su vjernici potlačeni. Gospodaru, onima koji su nepravednici, pa ti znaš za nepravdu koju čine i postupi prema njima onako kako dolikuje tvojoj uzvišenosti i veličini. Neka je uzvišeno ime tvoje i neka je vječna hvala, Gospodaru, tebi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Selamu alaikum, braće i sestre nam. Molimo Allaha uzvišenog da nam usliša dobu i podari svako dobro svima. Došlo je vrijeme da odjavimo ovaj program, ali neka ovo bude podsjetnik da tu gdje smo stali u ime Allaha nastavimo iduće godine u isto vrijeme. Mahsu selam i hvala vam.